ariko dufite abandi nabo badafite imyumvire nk'iri yacu aribo bitakagara. Wewe ni iyihe migabo n'imigambi ufite mu buryo bwo kugira ngo bariya bayobye bariya bafite imyumvire itari nk'iyo dufite bagomba kuza tugasenyera mu mugozi umwe nk'abanyamurenge cyangwa se mu buryo bwo kubaka ubumwe bw'abanyamurenge? Urakoze, icyo ni ikintu gikomeye tumazemo iminsi nyine tubona. Njyewe nsigaye nkabyita ngo ni traumatisme. So ni ukuvuga ngo ku bijyanye no gukunda gukorera umuryango wanje ni passion, ni umutwaro ndara na buri munsi. Iyo mbonye ibibazo umuryango wacu hawunyuramwo, bene wacu baba bahura na byiri ya ruguru, birambabaza nkabona nko nanje ngomba gutanga umusanzu wanje, kuko abandi bantu hari ruguru baba batanga amaraso yabo. Dufite abantu bitangiye ubwoko. Je nkabona ko the least I can do, icyo nshobora gukora ni ukugira ngo nanjye ndange umusanzu gukorera ubwoko, ntange ibitekerezo n'amaraso yanje cyangwa se n'umwanya wanje. Apana amaraso ariko umwanya wanje. Ni icyo kintu drive pushing gusubira kandi kuza guharanira n'umwanya wa president ko Douglas. Ndagira ngo nkubaze kuvuga ngo utekereze iki kintu cyo kuvuga ngo utange kandidatire ube umuperezida w'amahoro, dore ko ari umuryango munini kandi umuntu uyoboye hano amahoro abasa nkawe yewe hafi abanyamurenge bose ku isi, niko novuga. Niki kintu cyagupushije, niki kintu cyagusukumye kugira ngo ube watangiye kandidatire? Urakoze. Gukorera umuryango ni ibintu natangiye gukora kuva kera. Ntabwo ari ubana n'abasore batoya. Hariho ikibazo cy'uko abasore bataba muri mahoro, batumva koze ya mahoro, batumva koze ya twirwaneho cyangwa se ya AFC. Umuyobozi ugiye kuturongora, wewe ni iyihe migabo n'imigambi ufite ku basore? Ahubwo icyo ni ikintu cyiza cyane. Njyewe mbona abasore bacu ni abasore bazima, ni abasore bafite ibitekerezo, ariko kubera ko bakuze badafite amakuru, bagakura muri environment abakuze bose barahuze bari mu mirimo, ukamusanga umwana amaze imyaka 3-4 adahuye n'abandi bana b'abanyamurenge baganira iby'iwabo, akamara imyaka 2-3 adahuye n'abandi bagabo ngo baze babwire imico y'iwabo, abakundisha igihugu. Umwana nk'uwo nguwo bizamugora kuvuga ngo uzumubwire ngo iwacu hakeneye iki ngiki kandi urashobora kumuheza. Urabaramukije inshuti za Humure TV, nizere ko mwiriwe neza, abandi ni mwaramutse bitewe n'igihe uza kurebera kino kiganiro cyacu. Twongeye kubiyegereza kuko twongeye kugira undi mutumirwa, twongeye kugira undi muyobozi hano kuri Humure TV, kandi ndizera kuko namwe muza kumukunda kuko twamutekereje kugira ngo aze kudutaramira cyangwa se aze kubana natwe muri iki gitondo. Muramubona ni umupapa umaze gukura, ni umupapa w'incabwenge, ni umupapa benshi bamufata nk'umu idol, nk'umuntu bagomba kwigira gufataho icyitegererezo. Nawe uraza kubikunda ibitekerezo bye mu buryo bumwe n'ubundi abivugamo, n'ibyo yagiye acamo birashobora kukubera akarorero. Njewe ubibabwira hano ndi umutemu, ariko tutaramwiyegereza reka tubiyegereze mwebwe muza kureba kino kiganiro cyacu kugira ngo muze kukiryoherwamo cyangwa se muze kugikurikirana bize kubabera cyiza. Reka tubikwiyegereze chef. Muraho murakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro. Ndishimiye cyane kuza kubana namwe no kuganiriza abaturage bacu bo muri MPA hano muri Amerika ndetse n'ahandi no mu yindi migabane. Nabonye no muri Kenya batangiye kubivuga na antose nyine isi yaregeranye cyane gose, ko ndabona abantu bose bavuga Douglas. Ubundi izina rya Douglas ryavuye he? Ako ni akazina kaje. Urabizi nyine nko twese nyine aho twavukiriye iwacu bagira amazina atandukanye. Jewe hari utuzina banyitaga, ababyeyi banyitaga nkiri mutoya. Bamwe akazina kanje bagize banyita ngo ni Kabwana. Twese twakuze tuyafite. Ariko tumaze kuja mu migi minini tw'ishuri, abantu bose bagenda bahindura bagafata amazina. Muri primaire nanje niyo nicyo ginafashe igeze na Douglas. Yego.
kuko twari tubivuze twari dutangiye tubiyegereza hano kuri Humure TV kugira ngo tuze kubana namwe mu biganiro ariko njyewe ndakuzi turaganira ndetse n'ibikorwa byawe ndabizi n'imiryango imwe n'imwe tugenda duhuriyeho nawe ariko ku muntu utakuzi watwibwira Kinyamurenge uri murakoze nitwa Douglas Gasore Kabunda ndo umupapa ndubatse mfite umudamu n'abana 5 uri umubyeyi kabisa navukiye aho bita mu Rumagaza ngaho ni mu gihugu cy'iwacu ruguru ariko sinakuriyeyo navuyeyo mfite imyaka mikeya cyane nk'imyaka 2 ubwo ababyeyi bariko bagenda bimuka nyine kubera akazi kabo ko ibyo bakoraga barabadandaza twimukira ariko nje nabanje kuja kuba muri Byura Muyomba mu Rumagaza waruvuze ni he ni muri abice bya sabayiti basiganga ngo tukaba twita Bubembe ni Bubembe aya ndagira mu Rumagaza si Bubembe mu Rumagaza nagira ku Ndondo yo hagati na hantu nyine nanje ntazi ni mu mazina gusa ndasubirayo kuva igihe navuyeyo mfite imyaka 2 simpazi kabisa sinohakubwira ariko abahazi barahazi kandi bo tumenya tumaze kuvuga amazina nuwo ndi sinzi nimba ari ngombwa ngo tuja mu mirara nabyo mirara wawe ndo umunyabyinshi mu nzu y'Abagigi nani ngiye kubikubaza kuko Abagigi nibo bazwiho ibintu bijanye n'amafieri cyane ndabona ufite na karibante kabandi umwishwa w'abasinzira bakwakuzi nkaba nshatse nyine no mu basinzira niho umudamu wanje aturuka urumva nuko data yitwa Kabunda ndabaragiye ndagira ngo nuko nguko ndaza kugira ngo utwibwire mu buryo bijanye n'ishuri ryawe wize gute kugeza kuri uno munota kugeza aho utanga kandidatire muri MP oya urakoze amashuri yanje nayigiye mu bihugu bitandukanye kandi biri mu makontina yose makontina nk'abiri primaire yanje nayitangiriye muri Byura ntiga imyaka mikeya ya mbere primaire hanyuma nkomeza aho twari twimukiye tuvuye aho ngaho muri Byura tuja aho bita muri Shaba ahita Kamina nyuma yaho turashobora kandi turimuka tujibujimayi ngo tuveyo tujikinshasa intambara yaje kuza idusanga turi Kinshasa nico gihe nacu twahunze duhungira mu Rwanda urumva primaire yanje na secondaire nayigiye muri iyo migi yose secondaire narangije secondaire umwaka wa nyuma urangiza mu Rwanda ariko nyine kubera ubuhunzi naje kwiretuva kandi mu Bwongereza mu gihugu cy'Ubwongereza muri Europe niho nigiye university yanje university nayigiye muri mu gihugu cy'Ubwongereza pamara undergraduate yanje nize ibintu bya computer science hanyuma ndakomeza muri za university yo kwiga masters degree nayo nyiga mu bintu bya technology bijanye na cyber security akaba nibyo nkoramwo no munsi wa none career yanje iyo niyo parcours ya academic yanje nkuko wari wabibaje ni ishuri ndumva aho waratubwiye ubundi kuvuga ngo umuntu atange kandidatire hariya muri Mahoro hariya muri uno mwanya watanzemo kandidatire ugomba kufite ishuri ringana gute kuvuga ngo ubisabire yego urakoze hariho amabwiriza yose abantu bagenda bakayasoma muri bylaws ya Mahoro bylaws maroni na amategeko agenga umuryango wacu hariho na rubric ya agenga amatora n'abakandida nizo bagomba kuzuza ku mashuri ndagira ngo nje narayujuje ndarenza nibyo bari bakeneye ndagira ni nkubona gusubiza je crois ugomba kuba ufite undergraduate degree kugira ngo wiyamaze ku mwanya wa president sinzi neza no banibeshe
ariko iyo requirement yose narayeneje ndanayirenzaho. Murakoze. Nuko Douglas ndagira ngo nkubaze kuvuga ngo utekereze iki kintu cyo kuvuga ngo utange kandidatire ube umuperezida w'amahoro, dore ko ari umuryango munini kandi umuntu uyoboye hano amahoro abasa nkawe yewe hafi abanyamurenge bose ku isi, niko novuga. Niki kintu cyagupushije, niki kintu cyagusukumye kugira ngo ube watangiye kandidatire? Urakoze. Gukorera umuryango ni ibintu natangiye gukora kuva kera. Ntabwo ari n'umunsi wa none nabyutse mu gitondo navuga ngo reka ntange kandidatire yaje. Ndagira ngo urebye neza usubiye no mateka wasanga nigeze kwiyamamaza kandi kuri presidency y'amahoro. Nari ndifite kubikubaza. So ibyo ni ibintu nagize kuva kera. Natangiye gukorera umuryango wacu w'abanyamurenge nkiri umunyeshuri mu Bwongereza. Ndi mu bantu ba mbere mu bantu batangiye umuryango w'abanyamurenge bita Baka, ni nkayo mahoro yo mu Bwongereza. Ndi umwe mu membre fondateur. Twabikoze tukiri abanyeshuri kuri university tukiri batoya cyane. Nkora muri za komite zo mu Bwongereza, nabaye mu secretary w'umuryango imyaka myinshi. Nyuma yaho naze n'ibindi bikorwa muri community yacu mu Bwongereza, surtout ku bintu bijanye n'ubuvugizi, advocacy nayikoze kuva mu Bwongereza kiri mutoya ku mashuri. Nigiye nimukiye hano muri 2016, niho nimukiye muri kino gihugu. Nyuma y'umwaka umwe bahise bantora kuba umusekreteri w'umuryango wa MP hano muri Arizona. Urumvaga ni ikintu natangiye gukora kuva kera, ni ibintu bimwe nko kubera nkunda gukorera ubwoko bwanje. Kimwe mu kintu kiza gituma cyane ukunda gukora ubwoko nuko hariho ikintu kijanye no kuvuga kubera ntakuri iwacu, nza kuza kuba mu muryango w'abanyamurenge. Nakunze umuco wacu, nkunda abantu bacu, ndabakunda, nkaza numva ko iriya myaka yose natakaje ndiri yanje nyine mba mu banyamahanga, iriya mu yandi moko kazanye ngo peut-être ngomba kwirashete kugira ngire valeur mu ntange values zanje mu bwoko bwanje. Ico kintu nico kintu kiza kimpushinga kugira ngo nkorera abantu. Hagati aho nakoze muri muryango w'amahoro Peace Association hano muri Arizona. Nkomeza gukora advocacy, nkorana na advocacy na mama President Adele mu gihe nari maze mu gihe yatsindiye manda yiwe. Nje narakomeje ndayoboka, ahubwo yabonye tala yanje arankoresha mu bintu bya advocacy. Nkomeza gukorera umuryango. Ejo bundi muri 2024 hano muri Arizona barashobora kandi barantora mba president wa board w'umuhana wacu wa Arizona. So nukuvuga ngo kubijanye no gukunda gukorera umuryango wanje ni passion, ni umutwaro ndara na buri munsi. Iyo mbonye ibibazo umuryango wacu hawunyuramwo, abene wacu baba bahura navyo ya ruguru, birambabaza nkabona nko nanje ngomba gutanga umusanzu wanje, kuko abandi bantu hari ruguru baba batanga amaraso yabo. Dufite abantu bitangiye ubwoko. Je nkabona ko the least I can do, ico nshobora gukora nukugira ngo nanye ndanga umusanzu gukorera ubwoko, ntanga ibitekerezo n'amaraso yanje cyangwa se n'umwanya wanje. Apana amaraso ariko umwanya wanje. Ni ico kintu drive pushing gusubira kandi kukuza guharanira n'umwanya wa president w'umuryango dukunda twese Mahoro Peace Association. Uri umuntu umwe mu bantu bari batanze kandidatira nkuko wari bivuze ubushize mwamare uratsindwa. Sinzi ko novuga ko ari ugutsindwa, tiwagirirwa amahirwe cyane yo kuvuga ngo ubone ibyo wari ukeneye mu mvugo nziza. Ubu nyine wagarutse kandi uhanganye na Fabrice wayoboye board y'amahoro, apana board y'umuhana, kuko nguko we wari uyoboye board aho ngaho y'umuhana muri Arizona. Iwe yarayoboye board y'inani yose hamwe. Niki cyatumye nikuri kutacitse intege mu buryo watsinzwe none ubu nyine kandi ukabuje guhatana umwanya hamwe na Fabrice uyoboye board kandi kumwe none na Clement wari secretary w'amahoro, uko wabyumva uri kumwe na
na Michel ushinzwe advocacy uzwi, wewe niki cyagupushije wumva ko ugomba kuza ndetse ugomba kuba challenginga ukazana amaraso masha mu buryo bwo kugira ngo ubona ko abantu bazakugira icyizere? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza. Gucika intege ni ibintu nje ntagira mu buzima bwanje. Iyo nagerageje guharanira ntibimpere kuri uwo mwanya, mbazi ko umwanya Imana itarawumpaye, kandi nkaba nzi ko izabumpeza mu kindi gihe. Rero inzi nko neza kino gihe ni igihe canje Imana yampaye kugira ngo nyobore. N'impamvu mpanyitozo n'umunsi wa none ni ukugira ngo uno muryango wacu aho ugeze, tunashimira n'abantu bagize uruhare kugira ngo umuryango wacu uhagarare rwose. Abo bagabo mwavuze bose ni abantu bakoze muri Mahoro, bayikora mu myaka myinshi. Urumvaga ibo bagendeye mu buyobozi bwo kugenda ndagira ngo ni recycling nicyo bakoresha mu Bwongereza, mu Cyongereza. Kuvuga ngo bamukura ahangaha akaja ahangaha agasubira kandi agasubira muri iyo position. Je mbona ko twebwe nk'umuryango dukeneye ibitekerezo bisha, amaraso masha, inguvu nsha, innovation sinzi ko bahita mu Kinyamurenge. Ariko je ndabona ngo muzo bakoze byose byiza, bakoze byose, turabashimiye cyane. Ariko nkavuga ngo no, aho bagejeje umuryango ibo basubiye kandi bakaheza iyindi myaka 3, bazaguma bakore bya bindi bakoraga, kubera ngo ari ibintu byinshi petetere batakoze. Kandi nta muntu uvuga ngo umuryango wa Mahoro wakoze ibintu byose 100%, bonyine barabyivugiye ko hari ibintu byinshi batakoze kubera circumstance. Rero je ndavuga ngo no, kubera ibyo bintu byinshi batakoze n'ibindi byinshi badashobora gutekereza ko bazakora kubera ko batabikoze muri no myaka 5 bakoreye manda. Je ndavuga ngo uno ni umwanya mwiza wo kuvuga ngo haze ayandi maraso, haza abandi bantu bafatiraho basigiye, noneho ba innovating, bahindura ibintu bimwe, bakosore bya bindi batakosoye muri ibyo myaka 5, niyo mara bongereho ibindi bitekerezo bisha, yindi yerekeza kugira ngo umuryango wacu to moving forward, ntugume ahantu hamwe kuko wari umeze, tujane hejuru. Nta kuntu dushobora kubikora dukoresheje bantu bakoze muri iyo myaka yose. Rero ni icyo kintu cyandravira ngo reka mfashe umuryango wanje, kubera experience yanje itari locale no muri Amerika, iri international, kubera nabaye mu makontina 2 cyangwa 3. Nzane ibitekerezo, mpuze ama connection yanje nagiraga aho natuye, kugira ngo umuryango wacu noneho ugire amavole menshi, ugire dimension nyinshi, ntibe gusa kukoncentra gusa ku bintu byo kuvuga ngo nahanga gusa, dutekereze hejuru, tuve muri box turimo. Ni icyo kintu cyatumye mvuga no reka ngende kandi ndebe nimba abaturage bazanyizera bakampeza amajwi yabo, bakampeza iyo manda y'imyaka 3 kugira ngo zahindure ibintu byinshi, kosora amakosa menshi yakoze. Murakoze. Byukuri uvuze ibyo wavuga birumvikana kandi ni byiza. Imigabo n'imigambi yawe numva ari myiza, kandi umuntu wese ushobora kwitegera arashobora kuguheza amahirwe. Ariko mfite akabazo gatoya. Baza baca umugani kera, ariko reka ndekane n'umugani. Ikintu nshatse kumvikanisha, ubu nyine Abanyamurenge dufite ibihe bibi, ibihe bigoye, bisaba uburyo bwo kugira ngo abantu bahozeho amafaranga, mu buryo bwo kugira ngo dufashe ubwoko bwacu, cyane cyane buri mu ntambara ya ruguru, ushaka umunyu, ushaka amavuta, ushaka n'isukari. Hari imfubyi n'abapfakazi zari ziyobowe na board y'Amahoro kugeza kuri uno munota. Ese urabona ubu nyine ari wo murya cyangwa se ari wo mwanya wo kugira ngo uyobore nk'umuntu mushasha utaruzi cyane ibyo bintu kuntu byagenda bikurikiranwa, ku rugero nk'abakurikiranwaga inkomeri, nk'abakurikiranwa urabizi bene ibyo ngibyo. Urabona koko rerema bikwiriye ko ubuyobozi bugomba guhinduka, ubu nyine hakajaho amaraso mashasha, ntihakomeze kubaho bariya kugira ngo nidutambuka kino kintu cy'intambara cyangwa se bino bihe bibi turimo, ngo tubone kugira ngo tubone guhindura byenda hazeho indi manda. Wowe urabibona gute ibyo? Oya, urakoze. Iyo ni impungenge nyine umuntu yogira, ariko reka ntange mpumuriza abantu mvuge ngo
jewe mu mirimo nari maze iminsi myinshi nkora, abantu bogira peut-être muta experience mbifite ibyo kuri terrain, ariko urabizi ngo nari maze presque imyaka 5 korera muri rindi shami ry'amahoro y'abagwanashaka. Ibyo dukora n'ibyo amahoro ikora tubiziranyeho, kandi iyo experience yo kuri terrain ndayizi turabikorana turaziranye. Ako kantu ka experience abantu bakikuremo, ntibitwaze ngo kubera ko umugenzi wanje yakoze muri board njewe sinagize experience yo kuri terrain, babyikuremo kuko reality turayizi yose. Amakuru yose y'amahoro n'amakuru y'ibiha bibera hari iwacu n'intambara y'iwacu n'ukuntu bafasha n'ukuntu dufasha abaturage hariya turabizi, kandi tubikoramo. Tumaze imyaka 5 tubikora muri iryo shami rindi ry'amahoro ry'abagwanashaka. So iyo experience abantu bagende bikuremo nko tudafite experience, turabizi dukora kuri terrain mu nzego zitandukanye, ahubwo icyo twebwe tuzakora sirtu kuri ibyo ngibyo zo gufasha hari iwacu nukureba ukuntu dushobora kubikora aho bari bahegereza niko bagizabira, twongereho ibindi bisha, twongereho ubundi bufasha busha, twongere izindi strategy zatuma ubwo bufasha bwacu abaturage bacu uko bameze tubongereho ubundi bumenye dukoresheje experience n'izindi n'ubundi bumenyi dufite twebwe. Iyo innovation cyangwa se ubwo ibyo bintu bishasha wumva ko ushobora kuzazana cyangwa challenginga amahoro yakoraga cyangwa se itakoraga nkibihe? Ni ibintu ngangweze example nko muri sante par exemple, turabizi ko umuryango wacu w'amahoro wakoze akazi kanini hariya ko kuvuza abana bacu, kandi abaturage b'amahoro batanze ubushobozi bwabo, tugura ambulance hariya, tugura ama hotile menshi nga za x-ray machines ziri hariya ziri mu Minembwe. Urumva yo ni ntamwe nini bakoze, ariko twebwe jewe personnellement bifite ibindi bitekerezo kugira ngo ukuntu dushobora gukoresha ama service mahoro yakoze kugira ngo bimereho neza. Uno munsi wa none hariho iyo ambulance irakora, ese ibitaro bakoreramo, ibitanda bakoreramo bimeze gute? Ese i service yacu iri mu Minembwe kubera iki abo mu Rurambo badafite iyo service? Kubera iki abanyamurenge bacu bari mu Bwogobogo badafite iyo service? Right? Ibyo ni ibintu njewe mfite muri plan yanje, nimba abaturage bampaye amahigwe nzabidevelopa kugira ngo umunyamurenge wose ahahari azagire access imwe nkiyo uriya munyamurenge wundi uri mu Minembwe. Ico ni kimwe. Tugiye no mu bindi bijanye na aho ga nuvuga abanyarurambo twese turagutora kuko dukeneye imodoka hariya cyane Rurambo. Gusa njewe mu zo nkora no kugira ngo umunyamurenge wose akarera tuyemo, ndabizi Minembwe niho tuvuga ngo ni capitale kandi niho abantu bose bari concentré, ariko ntitugomba kwibagirwa n'abandi banyamurenge mu turere bari hose. Iyo niyo innovation, izo ni bitekerezo bisha no kugira ngo umunyamurenge wese ahazara ya service dutanga mu Minembwe tuyitange mu Gahororo, tuyitange mu Rurambo, mu Bwogobogo, aho ari umunyamurenge hose. Ico ni ikintu twebwe dufite muri programme yacu. Iyo ni nka example, hariho byinshi nko muri education, nko muri communication. Hari ikintu navuze mu kiganiro gishize abantu bashaka ko gucumva nabi bakagira ngo ni ibintu bidashoboka. Ibintu za technology ni ibintu nkoramo, kandi ni ibintu nje mbona ko tugomba gutekereza ukuntu technology izafasha hari iwacu. Ni ibintu biri palpable bikora. Uno munsi wa none hariho technology bita ya Starlink y'umugabo witwa Elon Musk. Iyo contract bayitanze mu gihugu cya Kongo. Iyo nje nibantora nka president w'amahoro, kimwe muri priority yanje nzakora tuzamakinga sure ko ikibazo cya rezo iri iwacu kirangira. Ni ukuvuga ngo hari umuntu wambwiye no munsi ejo bundi ambwira ngo afite abavandimwe bari mu Rurambo ngo bazabagenda nk'isaha cyangwa amasaha 2 kugira ngo bashake rezo yo kuvugisha umuntu kuri telefone nk'iminota 30 kugira ngo bagende. Umubyeyi uri hano muri Amerika ushaka kuvugisha
mwishowe cyangwa umwana we uririya akarinda ayo masaha kugira ngo amuvugishe. Rero icyo kintu mu kintu twe tuzakora tuhageze, icyo kintu tuzakica kubera iyo tekinoloji yageze. Ni ibintu bihendutse biri facile, abandi kera abakongomani batangiye kubikoresha muri za milieu rurale ziri muri za Kinshasa na za Kasai. Icyo kintu tuzakizana, kigisaba amafaranga menshi, gisaba gusa umuntu ujijutse uzi byo gukora. Yayo na example matoya ntanga kugira ngo abaturage bavuge no hari ibindi bintu dushobora gukora tubonye umuntu umuyobozi ubizi ushobora no kubimplementing. Murakoze. Ugikora kuri ibyo ngibyo gaho abantu bose barashobora kuzabitekereza ukundi cyangwa se bakaba banagaruka mu bintu bijanye na tekinoloji. Ni ibintu abantu bakeneye kandi iwacu iramurura kuko nani kubwiye n'ahantu ugenda nk'iminota 30 cyangwa 45 kuva ngushike kuri rezo rimwe na rimwe bikanga. Kejo nagerageje kubavugisha biranga, nenda gukoresha amayinite asanzwe kugira ngo tuganire kandi bipenze. Ubundi imigabo n'imigambi numva ari myiza. Ubundi Douglas, relationship mfitanye n'aba bagenzi banyu bari kwiyamamaza imeze doze umuco wazo? Antuka tufite relationship nziza, erega twese turi abanyamuryango turavukana. Wanje uhaye wiyamamaza n'umuntu tuvukana, ni bofre wanje, nta kibazo na kimwe gihari. Kandi abantu bagomba kubimenya ko ino myanya tuhatuhanira ntabwo ari imyanya yo kuvuga ngo abantu bagende baje mu bindi bintu. Tugomba guhangana mu bitekerezo, tuhangane mu bitekerezo, buri muntu atanga igitekerezo ciwe ico abaturage bazumva nk'ari cyo kizima arico bazatora. Naho bya bindi byo kuvuga ngo abantu batangire basebanye bazana ibingibi bazana ama histoire atari fonde kugira ngo bambe ku muntu ikintu atari cyo. Ivyo ngivyo ni ibintu bya basese cyane. Abanyamurenge tumaze kuba abantu bajijutse bashobora kumenya iby'ukuri ikintu cy'ukuri n'ikitari cyo. Abagenzi bacu tuhangana n'abantu tuvukana turavugana buri munsi, nta kibazo na kimwe gihari. Ivyo abantu bagenda bavuga bagenda babesha bazana ama histoire bavuga, ivyo ni ibintu bagomba guca. Bakaba umuntu uzazuzana icyo akakubwira icyo ngicyo aba yabuze ibitekerezo zo kuhangana, aba yabuze ikintu yozana ku meza akazana amatiku n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Rero dukangurira abantu bacu bagira ubwenge, baza bashishuza izo bababwira, ntibakaza bagendera ku magambo. Hariho abantu bazi kuvuga bakaba bavuga ibintu gusa byo kubesha. Abantu bagomba kugira ubwenge bagashishuza izo bahababwirwa. Umuntu agomba kuza guhangana n'igitekerezo akavuga igitekerezo ciwe kugira ngo convincing uwo ushaka kumutora amutore. Apana amatike yo kubesha ngo yaje afite ibingibi ngo abangaba bazanye ngo bagire gucyanga abangaba waje kugwanya ibingibi. Ivyo ni ibintu za kera tugomba kuvamo, kandi tugakura muri ideology. Nikuko nabivuga. Hanyuma Douglas hirya cyangwa se hino, Douglas ni muntu Douglas ni umuntu ukunda umuntu w'ibyishimo, yikundira guseka, ngakunda abana, nkunda siporo, nkunda abasore. Hano Arizona nza nkunda kubana n'abasore bakina kabumbu. Nakina kabumbu ngiri mutoya cyane, ubu ngubu nuko imyaka imaze kugenda ariko nza ngenda tugakina nabo cyane. Ndi umuntu ukunda ubwoko bwacu, ni umuntu ukunda histoire, nza nsoma cyane, ngasoma ibintu bya histoire. Ayo ni nkama ukoze ku bintu bimwe numva ukozeho. Ejo bundi mbere kwa kuza aho ngaho Arizona mu kiriyo c'abanyagatumba twabatwaye igikombe. Sinzi ko amelioration kuza dushobora abantu ba Dayton cyangwa ndabizi kabisa abantu ba Dayton mwadukozeho, ariko ndagira ngo next time nitukora tournament tumaze kugira urubyiruko rwaje nyuma yanyu. Ubu ngubu rubizi ekipe yacu irakomeye cyane. Uzahamagara Tata Kabogora agakwira araze neza. Ukiri aho ngaho tukiri ku basore cyangwa se abantu batoya, ni ihe migabo n'imigambi ufite? Kuko nje ugerageza kuganira n'abasore cyangwa se ubana n'abasore batoya, hariho ikibazo cy'uko abasore bataba muri mahoro, batumva koze ya mahoro, batumva koze yatwirwaneho cyangwa se ya AFC. Umuyobozi ugiye kuturongora, wewe ni ihe migabo n'imigambi ufite ku basore? Ahubwo ico ni ikintu cyiza cyane.
Njyewe mbona abasore bacu ni abasore bazima, ni abasore bafite ibitekerezo, ariko kubera ngo bakuze badafite amakuru bagakura muri environment abakuze bose barahuze bari mu mirimo, ukamusanga umwana amaze imyaka 3-4 adahuye n'abandi bana b'Abanyamurenge baganira iby'iwabo, akamara imyaka 2-3 adahuye n'abandi bagabo ngo baze babwire imico y'iwabo, abakundisha igihugu. Umwana nk'uwo nguwo bizamugora kuvuga ngo uzumubwire ngo iwacu hakeneye iki ngiki kandi urashobora kumuheza. Rero imwe mu migambi mfite narayivuze no mu yandi manani ni ukugira ngo twegereze amahoro tuyikure hejuru, tuyizane mu rubyiruko. Urubyiruko bwacu niyo future yacu, tuyizane tuyigere mu rubyiruko, creating amaprograme azatuma twiyegereza abasore bacu, tubabwire iby'iwacu, tubakundisha umuco w'iwacu, tubakundisha igihugu cyacu, kugira ngo ejo bazaza babikora wenyine mutanababwiye. Tutabikoze uno munsi wa none, uno muryango wacu w'amahoro ntuzaba ufite future. Mu myaka 5-10 abo ngabo nibo bazaba bafite utuzi hano, nibo bazaba bafite ama responsibility yose, ariko kubera ko badafite icyo kintu kibaye nire cyo gukundisha igihugu, n'umuryango wacu tuzasurvivre. Rero kuri survie y'umuryango wacu, kuri survie y'ubwoko wacu, tugomba kwita ku basore bacu, tukabereka iwacu, tukabakundisha no kubadevelopaga n'ibindi bijanye n'ubwenge, bazaza biga amashuri akenewe, bigo ku bigo bikomeye. Ivyo ni amaprograme tumaze gutrasa, tuzagerageza ku implementinga niba duheza imanda y'imyaka 3. Uganiriye neza Douglas, kandi by'ukuri nico kibazo dufite, ikibazo cyo kugenda bata umuco ndetse batamenya n'imvugo bitewe na gahuge y'ababyeyi babo baba bahuze, ntibabone uko baganiriza abasore babo, kandi ugasanga nivo yabo iri hasi mu buryo bw'icyongereza niko novuga. Hanyuma tugarutse ku kindi kintu turi kugana ku musozo, abo ngaba n'abasore ushaka kwiyegereza, kandi ni bamwe mu bantu bagomba kudushigikira mu rwego rwo kubaka umuryango wacu, ariko dufite abandi nabo badafite imyumvire nk'iyi yacu, aribo bitakagara. Wewe ni iyihe migabo n'imigambi ufite mu buryo bwo kugira ngo bariya bayobye, bariya bafite imyumvire itari nk'iyo dufite, bagomba kuza tugasenyera mu mugozi umwe nk'Abanyamurenge, cyangwa se mu buryo bwo kubaka ubumwe bw'Abanyamurenge? Urakoze, icyo ni ikintu gikomeye tumazemo iminsi nyine tubona. Njyewe sigaye mbita nkabyita ngo ni traumatisme, kubera ibintu twanyuzemo nk'ubwoko. Ababyeyi bacu batakaje ibintu, hari abantu muza muganira nabo, umusaza akamakubwira ngo ibintu byose byararangiye, inka zarashize, baratwitse. Ababyeyi basanga baba desu cyane, ngomara kuba desu, ibintu byose bibaje mu mitwe, kandi nta ma service ya counseling twakoze kugira ngo ababyeyi habe n'abana banyuze mu bihe bikomeye mu gihe cy'intambara, tibabonye imyanya yo kuvuga ngo nabo babafashe muri service za counseling. Je ndavuga ngo abo bantu bitwararitse muri ubwo buryo, kenshi uzasanga ari ibintu bakora ibintu kubera ngo nta makuru bafite, kubera ngo ntibazi ibikorwa hariya. Rero umuntu umwe waje akorera inyungu ziwe, yapfa kubabwira akantu kamwe gusa ukamusanga barabyumze, kubera ko nta yandi makuru bafite, nta yandi information bafite. Rero twebwe nk'umuryango, programme yacu tuzagenda dutanga amakuru ku bantu bamwe bagiye bikura mu muryango bonyine, mahoro nta muntu n'umwe yirukanye, bagiye bikura mu muryango kubera impamvu zitandukanye. Hariho n'abandi bitwa mu Akagara, atari unzugara gusa, ari abantu gusa bahunze umusanzu, bakanga gutanga umusanzu, bakenda bakigiga ahantu kugira gusa ngo ntibatanga umusanzu. Abo bantu bakeneye kwegerwa bakababwira amakuru kugira ngo bagarure, kandi icyo ni ikintu tugomba gukora n'umutima mwiza kugira ngo bazagaruke tugendere ku murongo umwe. Ariko gasasa hariho n'abandi gasasa bafashe imyanzuro yo gufatikanya n'umwanzi. Uwo ni umwanzi. Tugomba kuzatumeka dukora difference y'umwanzi n'umuntu gusa ufite ibitekerezo bitandukanye. Umuntu wafashe gahunda yo gufatikanya n'umwanzi, umuntu wafashe gahunda yo gufatikanya n'umuntu wakoze ku maraso y'ubwoko, uwo ni umwanzi. Tugomba kumufata nk'umwanzi, nawe tukamugwanya nk'uko tugwanya abandi banzi. Ariko abantu bacu bakiri aha ngaha bikuye mu muryango kubera udutekerezo tutafatika,
kandi bikuyemo wenyine tugomba kubegera mu gihe bumva nka bahinduye ibitekerezo bashaka gusubira mu murongo w'amahoro tukabakira kandi tukabafasha nuko nabo turabakeneye dukeneye amaboko yabo dukeneye umusanzu wabo dukeneye ibitekerezo byabo rero tugomba kumekinga sure ko tuzi neza iyo umuntu twese ganti tuzagira ibitekerezo bimwe twese tuzatekereza kimwe ariko tugomba guhurira ku kintu kimwe gituhuza nk'ubwoko tukakigenderaho umuntu uzafatikanya n'umwanzi kutwica uwo n'umwanzi ariko umuntu uzatanga igitekerezo cyo bagashaka nkaho avuga ikintu abantu batumva akikura mu muryango uwo nguwo aracyari umunyamurenge nawe turamukeneye tugomba kumwegera kugira ngo tubumbake turebe ubumwe bwacu n'izo mbaraga zacu murakoze uri umwe mu bantu bari guhatanira umwanya wo kuba perezida uzoba utsimbuye Adele Kibasumba hamwe na Jado Ezra bari batuyoboye kuri ubu ngubu niki kuri wewe bari abantu cyangwa se Adele reka tuvuge Adele wenyine niki kuri wewe Adele ni umudamu ni mushiki wacu ni umuyobozi watuyoboye mu gihe gikomeye yatuyoboye mu gihe ubwoko bwacu bwari bugoswe ahantu hose nta muntu n'umwe nta guverinoma n'umwe nta ONG n'imwe dufasha araza atanga umwanya wiwe atanga ubwenge bwiwe umudamu ukora ufite n'abana ariko akayobora n'umuryango wacu agafasha abantu bacu mu buryo bwinshi cyane kandi bwako uno munsi wanone kugira ngo tube dufite abantu hariya mu iwacu ruguru mahoro yabigizemo uruhare rukomeye kandi uno mudamu Adele yabigejejemo neza cyane rero uno mudamu tugomba kumufata nk'umuntu ka example muri societe yacu nk'umulideri watulidinze cyangwa se watuyoboye mu gihe gikomeye azandika mu mateka y'igitabo cyacu kandi agomba nyine kurangiza manda ziwe neza agashikiriza ubuyobozi ku bandi nabo bazafatiraho yasigiye ndagira ngo nuko no muvuga nta bindi bintu umuntu yo muvuga atari byiza kubera ingufu yashize mu kuyobora n'umuryango wacu Douglas kuraganira neza ariko ndaza kukubaza akabazo kavuga ngo ese mu byo turimo mu ntambara turi gucamo wewe niriye somo general cyangwa se apande kuko tumwita bamwe uzi ninde muri wewe afande no umuntu n'umuhero twagize mu gihe gikwiriye njewe nagize amahirwe yo kubyara umwana muri cya gihe cyari gikomeye namwise izina rya Fande umuhungu wanje wa nyuma yitwa Gideon naye mwise kubera ubutware bwa Fande mu gihe ubwoko bwacu bwari kubwicwa tubura umuntu ushobora kudutabara n'umugabo yarahagurutse wenyine asiga ibintu byiwe byose asiga ibyubahiro asiga salere asiga famiye yiwe arazamuka aje guhangana n'ibibazo iri iwacu rero uwo muntu kuri twebwe tumufata nk'umuhero na sinzi ukuntu namwita umuhero w'abanyamurenge tuzakomeza tumugire mu mitima yacu kandi tuzagendera ku mabwiriza yiwe ni umuntu atubwiye ngo runo rugamba tuzarutsinda kandi tuzarutsinda n'ishema nyinshi amagambo yavuze mbere nk'atabaruka azaguma kudukomeza twebwe nk'ubwoko akaduheza vision y'ibyo yatekerezaga yuko yabonaga ubwoko bwiwe natwe uwo murage tugomba kuwukomeza kugira ngo hazavuke abandi nkawe uno munsi wanone twagize amahirwe yadusigiye ubundi mu yindi ntware yacu irimo yafasha aho Afande yasigiye rero iriya ni example tugomba kugira abana bacu bakigira kuri we kugira ngo iyo ni sacrifice ubuzima bwawe kugira ngo ubwoko bwacu uno munsi wanone tube dufite abantu bari hariya rero Afande ni umuntu tugomba gufata kandi tugomba kubaha tuzagumana nawe mu mitima yacu kugeza igihe amahoro azabereye iwacu tukamwubakira tukita imihanda amazina yiwe tukubaka ibigo tukahita amazina yiwe icyo nicyo kintu ni legacy tuzagendera Afande yadusigiye murakoze cyane turangiza Douglas wa message imwe ku baturage message imwe ku bantu bazagukurikirana cyangwa se abantu bose abanyamurenga abantu bazogukurikiranira
bazagutora? Reka ni adresse ku baturage ba MPR mbabwira ngo njewe Douglas Kabunda ndabasaba mumpeze amahigwe nzabayobore muri no myaka 3. Izo navuze murabyumva ariko munagendere kuvyo nakoze. Ibyo nakoze byonyine birivugira. Mumpeze amahigwe kugira ngo dufatikanye namwe tuzubaka n'umuryango wacu tuwukuraho baruri tuwugeze ku rundi rwego. Dufite ibitekerezo, dufite experience, dufite turi expose ku bumenyi bwinshi. Rero nagira ngo mbasabe muzatutore kuri uwo mwanya wa president kandi muduha amahigwe kuko mubizi neza cyangwa se murebe mugendeye kuri kubyo nakoze experience yanje n'urukundo ngirira ubwoko bwanje n'ino myaka yose maze nkorera umuryango wanje. Ndagira ngo mbasabe muzampeze amahigwe nzabayobore muri no manda y'imyaka 3 igiye kuza. Murakoze. Turagushimiye Douglas, turashimye kuko waduhaye umwanya. Uri umupapa mwiza ufite vision, ufite ishaka, namwumvishije. Ikintu kinshimishije ni nka 2 cyangwa 3 ariko ndavuga 2. Ikintu cya mbere wavuze ngo ubwawe ufite ishaka no gukorera ubwoko kandi wabigaragaje mu rwego rwo kugira ngo utange kandidatire. Icya kabiri wavuze ngo ntibakagutorere cyane ibyo ngibyo ko warabikoze, ngo ahubwo ngo bagutorere ibikorwa cyangwa se ibikorwa bagende bareba ibikorwa wagiye ukora, ari cyo kimenyetso cerekana kuko uzatubera umuyobozi mwiza kandi ugerageza no kwiexprima. Turashimye ibitekerezo byawe ni byiza by'ukuri kugutegera kubyo uvuga. Ahasigaye icyo tukwifuriza ni amahirwe masa kandi tubari inyuma, tuzokomeza tukora ibishoboka kugira ngo umuntu wese byumve ibitekerezo byiza mugenda mutanga ndetse n'umwanya wanyu kugira ngo mukorere ubwoko kandi tuzakomeza duhagarara namwe. Turashimye cyane Douglas. Murakoze cyane kandi namwe turabashimiye kuno mwana wanyu nino platform yacu mwaduhaye. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Yeah.